fasulun 15 kerol jiwa bongol no yewta en e valeur ji nde julde, grade ji nde julde, martabaji nde julde. Li solati no wodani julde nden nurun annoro azimun mawnuɗo tashruqu bihi ko jalbinirta sabu muɗum qulubul musallina ɓerɗe juuloɓe, wonande juuloɓe no haniri, tawa farillaji julde e salligi fo muɗum no timmi, yankinare nden no timmi, ko ɓen heɓata o annora. wala yanaluhu heɓata noon o annora illa al khashi'una sona yankini ɓen ka julde. fa ida atayta so tawi woni a ari ka ayo helli faaɗo ila solati faade tottugol nde julde, fa farrig qalbaka ko ya serndu ɓernde ma nden, ko ya ɓoru ɓernde ma nden ittande min adduniya immorde aduna on fap wa ma fiya, kala ko woni koye aduna, kala ko woni koye aduna ɓora ɓernde ma nden itta e mum. Wastaghil sohlina faaleɗa mapinama bi muragabati mawlaka e wondugol ɓattodirgol e o jeyɗoma ɗo Allah subhanahu wa ta'ala, alladi o tusallimu wonɗa juulude li wajihi e yeeso muɗum, wonɗa juulande fi mum on. wa atagidi fiɓa anna salata no julde nde khushu'un ko yankinare, wata wadu'un e yankinare lillahi wonande Allah subhanahu on mo sene wodani, bil qiyami sabu daragolngol, wa ruku e waɗugol ruku, wa sujud e waɗugol sujudu, wa ijlalun e mawningol Allah, wa ta'zimun e mawningol Allah ko gotum lahu wonandemo, bit takbiri sabu o Allahu akbar ko mawningol Allah, wa tasbihu subbu hinango ko watta ka ruku e ka sujud e ka tayya, wa dhikri e jantagol inde Allah. Fa ko ɗum ɗo fo muɗum on tigi fama ɗum. Fa hafizu reeno ko ayo helli faaɗo ala salati kay tottugol nde julde ma, fa innaha ko nde julde ma azamul ibadati, ko nde ɓuri mawnude e dendanangal dewe ɗen. seede on noon dalil mum no woodi ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no adde hadis, inna awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawma al qiyamati min amali salatahu, fa in sahha faqad aflaha wa faza, wa in batala faqad khaba wa khasara. Neɗɗo on golleli makko ɗin fof ko adete vérifiéde ɓaawo o maayi o yimmitike ko nde julde. Si julde nden selli haray o mali, hunde ala ndaarede ɓaawo, o yeehi aljanna sans probléme. Si julde nden boni o perdi o hayri, hunde ala ndaarede ɓaawo, o naati yiite sans probléme. En faami ka ko nde julde ɓuri mawnude e dendanangal dewe ɗen. Nde no ɓuri hajju e mawnude a ittay ɗo hella 30 millions si hajjoya, kono o salligagol juula fana ma alansara no ɓuri ɗum mawnude. hurugo ila bimbe hakiki ɗe ñama yara no muusi, kono nde julde no ɓuri ɗum mawnude. wala tatruki shaytana, wota accutu shaytane iblisa bandiru salteru yal abu ndu fija bi galbika ka ɓernde ma, wa yasghaluka ndu soholini ndu ittama an salati kay julde maɗa nden, hatta yatmisa qalbaka ha ɓernde maɗa nden, ha ndu meha ɓernde ma nden, ndu monta ɓernde ma nden, wa yaharimaka ndu ɗawe min laddati anwari sala dakamme ndayguji ndi e julde. fa alayka hino fawima ya akhi, ko ayo jentiɗo o tafsiru helli faaɗo juulowo bi dawamil khushu'i, duumagol e yankinare fiya e nder nde julde. faynano nde julde tan ha hinde haɗagoy anil fasha, e kala ko boni e ko ñiddi e ko harmi, wal munkari e ko aña, kono iɗa andi ko honɗum waɗata bi sababil khushu'i, ko sabu yankinare nden fiya e nder julde nden. sa yankinaki e julde nden a wona e juulo wona huwowo ko boni, wona juulo wona mo waɗata ko moƴƴi. fasta'in billahi, wallinor Allah, innahu no Allah khayru musta'anin, kanko woni ɓuri moƴƴude e dendanangal ko wallinorte kon, wallahi